사심이 남았을까 마방 밑에 내 쌓여서 마방에서 내라고 해
bazalwane. Amen esontweni. Nayijuye. Umnandi kuba la. Ukhulu ukuzithoba ngiyambingelela bazalwane lonke. Ngizosho lapha kubaba wethu ukuthi ubaba wethu yelathi iBhayibheli ngelinye ilanga imisebenzi yomuntu yomlandela. Sonke njengoba sila siyayazi imisebenzi yakhe. Ngithitha amanzi kamholi lapha makathi noma sokumoshakala babheka ukuthi ubaba uNkosi uzokhuluma bathi wathula nje kwenze njani. Haleluya. Balekile leyo nto leyo basakade. Ngoba lithi iBhayibheli unale nkonzo yokuyenzani yokuthobela. Haleluya. Haleluya. Thay iBhayibheli abaliphakamisayo lena uyenzani uyobathola uJesu. Haleluya. So ngwazwile amazwi haleluya. Uthi noma sesikhona isiqhaqaqa ngoba siyabakhona vele isiqhaqaqa emabandleni. Baze bathi sifuna ukuzwa ukuthi yena uzothini. Babathi bayambheka wenzeni? Bathi kama nenkonzo yokuthula. Manje nambazalwane ngoba anyeke sibe bade kakhulu abaholi bazokhuluma ebese siyadlula nathi. Amen. Amen bangcwele. Siyabonga abathandekayo ngenxa yesikhathi. Bona laba abakhulumayo yibo laba abayimsebenzini. Besizohlala la. Kodwa mina ngizohlala. Amen. Hayi sithi hamba msebenzi. Sithunywe ngibaba Motha. Baba Nkosi. Haleluya. Siyabonga ama children amahle. Amen uphile bandleni. Ngibonga inkosi. Ngiyabona siyazana nawe. Amen. Kodwa ke manje sibonga ukuthi ke sikhonile ukufika sizoba bofakazi. Abokuthi sibonile thine mabomkhulu bakunikeza. Ngendlela engilalele ngayo ngizwe kuthiwa bomkhulu basekhona. Ene yibo abadala yibo abakubekayo. Okungukuthi ukuthi ibandla ngeke lafa ngoba ubeke kuyibo. Sometimes mawubekwe emva uba bangasekho bona bese kuthiwa hayi besamfanele isicaba. Kodwa bona babona ukuthi sikufanele. Siyabonga kakhulu babukhosi sithi hayi asiphe nje nathi akunalutho esikuphethe. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngiyabonga bangcwele egameni loNkulunkulu. Haleluya. Amen. Ake sishayele iJehova izandla. Kuvuka izilenkonzo elizawuthi ngakho thine sinale nkonzo. Ngobe sahawukela. uJehova usihawukela wasinikeza lenkonzo kababa wethu uNkosi azothola umunye umhlobo ohamba nabathi ke uyenkonzo kababa wethu uNkosi nami kwenza ukuthi ngibone indlela ukuthi lebe ngihamba ngayo ayisiyo okuyiyo yilena. Elokugcina bamkhosi ku 1 Peter chapter 5 and then ku verse 6 lithi lenkosi ngakho sesikhona zonke izinto lithi ngakho zithobe wena ngaphansi kwesandla sakhe sinamandla and then yena lithi nguye ozafika kuphakamise wena isikhathi esifanele sewukhona umthwalo sowusinda bamkhosi lithi phonsa kuyo umthwalo usindayo ngoba yena uzakuthwalela. Elokugcina kuthi 80 ngakho ke sewukhona izinto lithi ngakho ke conda wena bamkhosi kunesithe esiwusathane siyabhodla sikhona namanje lana siyabhodla sifuna singamgwini sithi umelane naso ucinile wena ekholweni and then esewuthi wena bandingabangcwele banengila abangcwele Silanga
ngiyabingelela abazalwane abakhulu abancane sikhathaziko kumela nabazalwane ngoba ngithunyiwe uma uthunyiwe ufanele ukhulume abeza ukuthi wathunya beza ukuthi ukhulumile la ngiphathisiwe umama Mashaya uvelele isifo kushona udade wami eSoweto wayesathi gogo mdala umbeke kufanele ngisho ukuthi ngithunyiwe Ikonile, ikolele.